U tami srpskih legendi, gdje se stvarnost i mašta prepliču, krije se priča koja ledi krv u žilama. Priča o prvom srpskom vampiru, biću noći, koje je vekovima sejalo strah u srcima ljudi. Njegovo ime odzvanja kroz klisure i šume zapadne Srbije, šapuće se oko vatre i prenosi s kolena na koleno. Njegovo ime je Sava Savanović. Ali ko je on zaista bio? Da li je Sava samo plod narodne mašte, izmišljen da objasni neobjašnjive smrti i nesreće, ili se iza ove legende krije zrno zastrašujuće istine? Da li je u zabačenoj vodenici na reci Rogačici zaista živeo čovjek koji se nakon smrti vratio da pije krv svojih komšija? Pridružite nam se na ovom putovanju u srce tame, dok zajedno istražujemo sve poznate legende, misterije koje okružuju njegovo postojanje, lokaciju uklete vodenice i neverovatan uticaj koji Sava Savanović ima na modernu kulturu. Pripremite se, jer ćemo otvoriti vrata sveta iz kojeg se možda nećete vratiti isti. Ovo je priča o Savi Savanoviću. Legenda kaže da je Sava bio imućan i ugledan trgovac stokom iz sela Zarožje, negde krajem 17. veka. Bio je visok, snažan čovjek, ali i preke naravi. Njegov život se promenio kada se zaljubio u prelepu devojku iz susednog sela. Međutim, njena porodica nije odobravala tu vezu. Postoji nekoliko verzija priče o tome zašto. Neki kažu da je Savin otac bio protiv braka jer je devojka bila iz siromašne porodice. Drugi tvrde da je devojčin otac odbio Savu jer je već obećao njenu ruku drugom. Najdramatičnija verzija kaže da je devojčin brat bio taj koji je stao na put njihovoj ljubavi, smatrajući Savu nedostojnim njegove sestre. Bez obzira na razlog, ishod je bio tragičan. Slomljenog srca i obuzet besom, Sava je, prema jednoj verziji, iz zasede ubio devojčinog brata. Prema drugoj, još mračnijoj verziji, ubio je i svoju nesuđenu ljubav. Nakon ovog strašnog zločina, prokleo je i sebe i ceo svet, a zatim je, mučen krivicom, oduzeo sebi život. Zbog greha ubistva i samoubistva nije mogao naći mir ni u smrti. Njegova duša je ostala zarobljena između dva sveta, a njegovo telo ustalo je iz groba, gladno krvi živih. Tako je rođen vampir Sava Savanović. Nakon smrti, Sava je, prema predanju, pronašao utočište u staroj vodenici na reci Rogačici. Ova vodenica, smeštena u dubokoj i mračnoj dolini, postala je njegovo carstvo straha. Danju bi spavao u svom skrivenom grobu, a noću bi se budio i čekao putnike namernike koji bi došli da samelju žito. Svako ko bi se usudio da zanoći u vodenici, postao bi njegova žrtva. Sava bi im, dok spavaju, prilazio i pio krv, ostavljajući za sobom samo beživotna tela. Glasine o vampiru iz vodenice brzo su se proširile. Seljani su živeli u konstantnom strahu. Izbegavali su vodenicu, posebno noću. Pričalo se da se iz nje čuju jezivi krici, da se vide senke kako igraju na mesečini i da se osjeća miris truleži i smrti. Vodenica je postala sinonim za zlo. Niko nije smeo da joj priđe, a žito se mlelo u drugim, udaljenijim vodenicama. Strah je bio toliko velik da su ljudi počeli da napuštaju svoja ognjišta, bežeći od nevidljive pretnje koja im je oduzimala san i život. Selo Zarožje je postalo mesto duhova, a legenda o Savi Savanoviću postala je deo svakodnevice njegovih preplašenih stanovnika. Godine su prolazile, a strah nije jenjavao. Seljani su shvatili da moraju nešto da preduzmu. Okupili su se najhrabriji među njima, odlučni da stanu na put vampirovom teroru. Predvodio ih je, prema nekim verzijama legende, lokalni knez ili sveštenik. Znali su da moraju pronaći Savin grob i probosti mu srce glogovim kocem, jedinim oružjem koje može ubiti vampira. Potraga je bila duga i teška. Tražili su neobeležen grob, onaj koji nije osveštan, jer se verovalo da se vampiri sahranjuju na takvim mestima. Nakon mnogo dana, konačno su ga pronašli, skrivenog duboko u šumi, daleko od seoskog groblja. Kada su otvorili kovčeg, prizor ih je sledio. Savino telo bilo je savršeno očuvano, kao da je tek umro. Koža mu je bila rumena, a na usnama su se videli tragovi sveže krvi.
Bez oklevanja, najhrabriji među njima, zario je glogov kolac pravo u Savino srce. Iz vampirovih usta se, kaže legenda, oteo strašan krik, a zatim je iz rane potekla crna krv. Međutim, u trenutku kada su proboli Savino srce, iz njegovih usta izleteo je ogroman crni leptir. Seljani su se skamenili od straha, znajući da je to Savina duša koja je pobegla. Iako su uništili njegovo telo, znali su da njegov duh i dalje luta i da će tražiti novo telo u koje će se nastaniti. Legenda kaže da taj crni leptir i dan danas leti dolinom Rogačice, tražeći novu žrtvu i novo utočište. Ako vam se sviđa kako razotkrivamo najmračnije tajne Balkana, ostavite like na ovaj video. To nam mnogo znači i pomaže da nastavimo sa stvaranjem ovakvog sadržaja za vas. Vodenica na reci Rogačici, poznata kao Savina vodenica, i danas postoji, ili barem njeni ostaci. Smeštena je u selu Zarožje, opština Bajina Bašta, i postala je prava turistička atrakcija. Iako je originalna vodenica vremenom propala, lokalne vlasti i entuzijasti su je nekoliko puta obnavljali, svesni njenog kulturnog i turističkog značaja. Mesto na kojem se nalazi zaista odiše misterijom. Okružena gustom šumom, u dubokoj klisuri kroz koju teče brza i hladna reka Rogačica, vodenica izgleda kao da je ispala direktno iz horor filma. Pre nekoliko godina, tačnije 2012. Svetski mediji su preneli vest da se Savina vodenica srušila. Ova vest je izazvala pravu paniku među lokalnim stanovništvom. Ljudi su se plašili da je Sava sada, kada je ostao bez svog doma, ponovo na slobodi i da traži novo prebivalište. Tadašnji predsjednik mesne zajednice je čak izdao javno upozorenje građanima, savjetujući ih da drže beli luk u kućama i krstove oko vrata. Naravno, ovo je bio više marketinški trik nego stvarna pretnja, ali je pokazao koliko je legenda o Savi i dalje živa i ukorenjena u svesti ljudi. Vodenica je kasnije ponovo obnovljena i danas je otvorena za posetioce. Mnogi turisti, željni adrenalina, dolaze da je posete, posebno noću. Neki od njih tvrde da su čuli čudne zvukove, osjetili nagli pad temperature ili vidjeli senke koje se kreću oko vodenice. Da li je to samo igra mašte podstaknuta jezivom pričom ili Sava zaista i dalje čuva svoje staro utočište? Priča o Savi Savanoviću nije samo lokalna legenda. Ona je imala ogroman uticaj na srpsku, ali i svetsku kulturu. Najpoznatije delo inspirisano ovom legendom je pripovetka Posle 90 godina srpskog pisca Milovana Glišića, napisana 1880. godine. Glišić je inspirisan narodnim predanjem, stvorio lik Sejve Savanovića, kakvog danas poznajemo, i postavio temelje za modernu vampirsku priču na Balkanu. Njegova pripovetka je kasnije poslužila kao osnova za prvi jugoslovenski horor film Leptirica, snimljen 1973. godine. Ovaj film, u režiji Đorđa Kadijevića, postao je kultni klasik i do danas se smatra jednim od najstrašnijih filmova snimljenih na ovim prostorima. Leptirica je Savu Savanovića predstavila široj publici i zacementirala njegov status kao prvog i najpoznatijeg srpskog vampira. Zanimljivo je da je reč vampir jedna od retkih reči srpskog porekla koja je ušla u sve svetske jezike. Iako se često vezuje za transilvanijskog grofa Drakulu, koncept vampira kao mrtvaca koji ustaje iz groba da pije krv potiče upravo sa Balkana, iz Srbije. Priče poput one o Savi Savanoviću, Petru Blagojeviću i Arnautu Pavlu, zabeležene u izveštajima austrijskih zvaničnika u 18. veku, proširile su se Evropom i inspirisale zapadne pisce, uključujući i Brama Stokera, autora Drakule. Dakle, Sava Savanović nije samo lik iz horor priče. On je deo svetske kulturne baštine, simbol drevnog straha od smrti i nepoznatog, koji je sa Balkana odjeknuo širom planete. Ali, da li postoji ikakvo naučno ili istorijsko objašnjenje za legendu o vampirima poput Save Savanovića? Mnogi istraživači veruju da da. U prošlosti, kada medicina nije bila razvijena, mnoge bolesti i stanja su bila neobjašnjiva i pripisivana nadprirodnim silama. Na primjer, bolest porfirija, redak genetski poremećaj, izaziva simptome koji podsjećaju na vampireske. Osjetljivost na sunčevu svetlost
bledu kožu, crvenilo zuba i desni, pa čak i mentalne poremećaje. Također, besnilo, koje se prenosi ujedom zaražene životinje, može izazvati agresivno ponašanje, strah od vode i grčeve mišića lica, što je moglo biti protumačeno kao demonska posesija. Proces raspadanja tela nakon smrti također je mogao doprinijeti stvaranju mita. U određenim uslovima telo se može naduti usled gasova, koža može postati tamnija i zategnutija, a tečnost nalik krvi može curiti iz usta i nosa. Kada bi ljudi u prošlosti iskopali takav leš, izgledalo bi im kao da je osoba živa, nahranjena i da je nedavno pila krv. Socijalni aspekt također ne treba zanemariti. Legende o vampirima često su služile kao način da se zajednica nosi sa neobjašnjivim smrtima, epidemijama ili drugim nesrećama. Okrivljavanjem nadprirodnog bića, ljudi su pronalazili smisao u haosu i osjećali da mogu nešto da preduzmu, poput rituala isterivanja vampira. Sava Savanović je u tom smislu mogao biti stvarna osoba koja je umrla pod sumnjivim okolnostima ili koja je za života bila odbačena od zajednice, pa je nakon smrti postala žrtveni jarac za sve nedaće koje su zadesile selo. Danas Sava Savanović živi na raskršću mita i marketinga. Za stanovnike Zarožja i okoline on je više od legende. On je deo njihovog identiteta, simbol koji privlači turiste i medijsku pažnju. Svake godine se organizuju manifestacije posvećene Savi, poput Savinih dana, gdje se posetioci mogu upoznati sa legendom, probati lokalne specijalitete i kupiti suvenire sa likom najpoznatijeg vampira. Brend Sava